kami sa station of Porting Cross. Oy. Ulit. Oy, oy. XR. Balik kamera. Oh, lugar naman. Oh, Ano yung segunda? Abradar? segunda. Segunda yun hindi. Segunda primera. Segunda, tapos nagbawas din ako agad. Diyan ka na magbawas oh, pag nasa taas ka na. Sir Box. Wala ako yung tabayuan pa lang sana. Sana. One click ajay. Bossing ano to? Nakatago mo kasi. Kaya yung clutch ko. Ayaw talaga oh. Duron mount. Na kuya. No GWR ko ma. Nalalaeng. Training sir, training. Talaga. Hila. Powered by Hila. Boy. Pag ano tayo? Hila na. Hilain na natin. Na, Orela, kulalanti ti pa nagkita ka nagguyod.
Bisek. Tinamaan na dyan pong dul. Frank. Isa. Ah, nagwapo. Oh, microbike. Hoy. Ayos na. Wiwili pa. Hoy. Uy, 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 uy. Tinamaam jay pongdol. Ipito ma. Ulitak? Ulit. 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 Bawal yan ka mo. Ayaw talaga. Tara natin, dagkat mo. Oh, yan. Tulog-tulog. Hmm. Wala. Full throttle na dyan. Right. Tayo tumira. Ginawa tingnan. Human starter. Ah? Human starter. Oy, 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 oy. Shooting box. Ako lang hindi naka-off ah. Grabe, napakasukal na guys. So nandun yung mga kasamahan ko guys. Naiwan sila. Hindi mo talaga kabisado yung daan guys. Hindi mo masusundan yung truck kasi wala na, sobrang napakasukal. Yun sila.